akagero k'iminsi ntikabishobora kuntanya n'umukunzi wanjye. Turabasuhuje bakunzi bacu, bakunzi b'indirimbo zigiye zitandukanye aho muri hose mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika, Amerika, Australia n'indi migabane itandukanye. Aho muri hose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'umugisha ikomeze kubaha umugisha mu byo mutekereza gukora, mu byo mupanga gukora. Imana ikomeze kubana namwe. Twifuje gufatanya namwe mu buryo bwo gukorana Imana no kuyihimbaza, kugira ngo Imana iduhane hamwe n'umugisha twese. Mu mafu ya ni munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kuntanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya ni munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kuntanya n'umukunzi wanjye.